Anggota PDAY Kabupaten Karangasem juga menampilkan Balitopik Mengusung atau Yonjun atau tempayan serta menggotong belut atau belut. Excellencies, ladies and gentlemen, to celebrate the theme of the Anugerah Guru Samra, the Pride Ambassador of the Karangasem will perform PDAY title Buddha Ganja within holy water and this performance is made in the Gabogenda tradition, which is tradition of rising water. Gabogenda, ladies and gentlemen, is an art and dance already. Besides Gabogenda, the PDAY Ambassador of Karangasem Regency also presents line carrying or Myun Jun or crook and carrying balloon or balloon. Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Sangyong Sederhana dan Wakil Bupati Nyoman pada PDAY yang ke-44 tahun 2022 ini mengusung bukti bangsa yang telah mengabdikan untuk Tuhan Yang Maha Esa dari tanah